O te e whawhelo i atu ma whatalo whatu i le whawhongaanga mai si tātua tunuu. Ia, i le nei tu la o le fiafi. Lewa tātou tau mai stasio tātou whatalo noanga whapitoa. Lea ua maua le tātou avanoa. Ia ma stasio te mali le tātou tunuu. Ia o loo ngalue fo e stasio matanga luenga. A wale lango ina. Ia sosoani fo i. Ia ina i o tātou ainga. Ia tu langa o social services. Lea la o tātou whatasi. Ia ma le sunga ia Salava, Montana, Sefilino. Stasio lau whenga luenga mai le Ministry of Social Development. Ia ua whaavanoa mela na taimil nea fiafi. Ia tātou te whaasoa ai. Ia matalata nofo i. Inisio vaenga. E ona fsosoani mai ai le MSD. Ia po le Ministry of Social Development. Ia ina i o tātou ainga i le nei vai tau. I le avatele lama le whaaloalo. E te tau ai o te whawhelo i atu. Ia mwhatalo whatu. I lau sunga sala i le nei vaenga le fiafi. Malor soifua manuia. Malo soifua manuia. Malange mai lau sunga le sa. Pa'apea foi le malo le tātou atunu ua maua mai le ta ua whaatata le nei ala leo nei aso. O lo wingoa o Salava, Montana, Sefilino. O lo o ungalue nei o se tasio o ofisa i le vaenga le housing. E ngafa lea ma le sosoani o le ilo ino talo sanga mo social housing po public housing. Malo whawhetai. Tonu o se vaenga tā ua lewe o se mata upu tā ua lava lea mō nei o tātou tangata. A meise le nei vai tau. I le nei vai tau i le tūlango le soifuanga o whaingatai, le tau o le soifuanga. Ia tele o nisi o lo o whengai ma whaingatai sa ilina o ni fale ia po ni maota. Ia atonu o sosoani sili lea. Ia le leile mo le tātou tunu leo tātou whatasi ai. Ia malisunga ia Salava. Fa mole sala. Leo tātou nga isa o lava i le sosoani le housing mai le MSD. E mawhai ona e whamatala ina tūlanga o le support o lo maua mai le MSD. Ia e winga i le sa ilino ni fale ona i o tātou a inga po le housing whamon. O le aunga ma le moe tonu lava lea o le taumawhai e whaamanino, whai loa ta fo inisio o sosoani e mwhai. Ona sosoani e tuemtanga luenga o le Ministry of Social Development po le Work and Income mo le totongina o le whale o lo e no ai, po le tongina o se whale o lo e fuafua te anga e te no ai. Ia po se one-off payments fo e sosoani e tuai. A o e nofo ai lo fale, po se fale o lo fuafua e muvanga i ai. Malo whaftai. O ai tonu e anga vaa i le sosoani lea le housing support mai le MSD whamole sala. Ia, o se tasile na o mafu angata ua lava o le tafa atata noanga i le aso. O na o le to o telo na malu o nai o tato tangata. E o noanga vaa mo sosoani i tūlanga taufale, ai e le o silafia ina. Mo le silafia, e o no mawhai o na e anga vaa. Pe afa apea e maua lalo le tupe maua i lua yaso. Pe afa apea foi o le nai te le pengfiki. Po o pensionga foi. Ia po o le whainga wenga foi. E mawhai o na sosoani atu. Pe afa apea o lo totongi le rent. Flatting pe board foi. Ia pe afa apea foi o le nai tongi mo kesi. Tala noa mai, o na tato ngā lulue whaatasi le am taum whai foi. E ilo lau talsanga, e tu sai ma criteria mo sosoani nei. Malo whaftai. A whapea o loo iei se popo lenga nisi le tātou tunu. Foi le o lava whaasoa e tutonga i le rent, ia po le board, po le mo kesi. E mawhai ona sosoani le work and income i le tūlanga le. Ioi, e ono mwhai ono sosoani atu e ala i le tutongi na tu leo se peimengi e tā ua o le accommodation supplement. Accommodation supplement o se payment lea e tutongi na tu nem tanga luenga. E fe sosoani mo le tutongi no le tā o le rent o lo fali. Po le cost po i o lau mo kesi o lo tongtongi. E fua lava lea fa inga o le accommodation supplement e tutongi na atu. E lau tupe maua le vai aso. Pe a fai foi o iaini a seta i le tau le rent o le fale o lo e no ai, o le vaenga o lo o e alala ai, ia malo tūlanga wha ale a inga po o le family circumstances. E ono sosoani atu fo ilem tanga luenga, pe a wha apea ua yese cost
whaafuasei po se cost o se mana onga tāua. Ina ia awa lava nei a vea ma awala e ono whaale tonu ele tongino lau rent. Whaataita inga. O ye se vaenga o lau ta avale ua whaale tonu po o lau masini tā lava lava. Waleanga. Ma ua mana o mia so soani. Tala noa mai ona tato ilo ilo leo lau tarsanga pe e tanga vaa. Pe o lea fo e sesi awala e ono mawhai ona so soani atuai. O le isi awala e ono sosoani atuai, o le sā I linga leo ngā luenga. Po o lo mato sosoani atu fo I le tau mawhai le wha au popoina o I tū la whai ngā luenga. Ina ia mawhai pea mga whatia le tongi ina o lau mō kesi. Po o le rent o lau whale o lau e nofo tongi ai. Awa pea fo I o e whaafonga mai o lo o mana o mia le sosoani sa ngā luenga. Pe o iai fo I se tasi o lau a inga o lo o mana o mia le sosoani le tau sa I leo sa ngā luenga. Ona so tai mai le mato mtanga duenga. Tele au wala in whaiona mato o na maua toile so soani whaate ita inga. Updating o lau CV. Ta pena ina o oe mo le job interview. Pe so soani ia maua lau lai sene avita avali. Ia po onisi fo I o training e ono so soani atuai e ta pena ina I oe mo se ngā luenga. E tali tonu lava ni mtanga luenga. O le maua ino se ngā luenga. O se so soani tele lea mo oe mo lau a inga. Malo whaftai mo le whaamalamlama inu tūlanga lea. A whapela o au lea e tongina le rent. A lo iei le rent that's owing. O le I ele tongia o owei le landlord. Ia po ai lava lo vaia le fale. E iei sef so swani ale MSD le tūlanga lea e mawhaiona. Whamama avenga ile vaenga le whamole sala. Ioi, e ono whaifo e ono soso ni atu mtanga duenga e ala le accommodation cost arrears grant. Accommodation cost arrears grant. Bea wha apia ua iai ni tūlanga wha le tonu le tongi no lau rent. Ma e ono lusi ai lau tenancy. O lef soso ani, e le na o I la tō o lo I pengfiki. Ai peitai e te tongi ina mai le tu pen mtanga duenga. Tala noa mai, e siaki pe te ono qualify e tu sai fo I ma criteria fa atulanga ina mo lef so soani. Malo whaftai. E mawhai ona maua sef soani a whapea lela sauni lela si filo fale someone's moving. E maua sef soani I le whangai o ingo o tau ia pe le moving o le loli e sifi ia mea fale. E sef soani le tūlanga le whamonmone. Ioi, whaftai, e ono mwhai fo I ona be so soani tongi no lo bond, rents, po le accommodation cost in advance, o tupe nei lea e te totongi ina mo moe le landlord, po le property manager, pe a wha manuia ina o e mo se tenancy. E mwhai fo ono so soani atu le moving cost, o so soani nei, ta ua wha Peritania, o housing support products. E so soani atu alim tanga luenga pe a e anga vaa, ai te toe tongi ina mai tupe nei. E whaila ma fo I lau repayments plan. I le toe tongi ina mai, e tu sa ai ma le tupe nei, whaina inga whatia e toe tongi ina mai lim tanga luenga. Malo whaftai. A whapea o le tau sa ili se fale, tau sa ili se fale rent o se fale borai. Ma o lo o whaingatā lava. I mentioned never tau, it's very hard to find rental properties at a decent price. E sef so soani e ono mau e tātou tangata e le vaenga le whamonmone. Ia, e tele lava awala en whai ona so soani atu, o le memo mua lava. Ele lei lava lo tala noa mai pe e te ono anga waa mo le accommodation supplement, e so soani atu ai le tongi no lo rent. Awa pia fo e ole nā e te o ninga se fale ai o loo e tau sā I lia se tangata e nofo mauta tongi lo mauta. Ona so tae mai fo I lea. E iaia mato housing process e mawhai o na ngā lulu e maoe e so soani atu le sā I lia lea o se tenants e ta tau ma ono mea mo lo mauta. O lo iai fo e nisi o tangata wa already iai to tono le lisia mato housing process. Ua umau na lava tā pena ma o loo whaatalitali mo se fale rent. Awa fo ina ingalo, e mawhai o na sosoani atu I le ngā sa I lia lava leo sa ngā duenga. O le isi awala e o na mwhai o na sosoani atu, o le whaia leo sau assessment.
pe whaataratala noa pe e te anga wā ai public housing po social housing. A whape anga wā o na tuu leo o ele le skala. E whaatali e se awa noa se whale. E whailasi na umi ona whaatalitali social housing. A whape o silinga lava tau mawhainga mo se whale mo oe malau ainga. O na matou tilo loa lea ila emergency housing. O se tau mawhainga muli lava lea. Be whaaperitania, this is the last resort. A wao to o tele lava o tātou tangata, e maua lava lato private rental, e ngā whatia ma le tupe maua, ai le i o atu i le step muli lea, o le emergency housing. Malo whaftai, sala, o te loto tele o tātou e ono fia i le vaenga o le fisili le lau fisili atuai. Ua tausaili se awa noi se whale. Ai, e fo i mail application te ena. Ono tu langa, it's either the bad credits, polo ye nisi vaenga ni afianga i records, a leo lo apalai, o la sif so ni lo working income ili tu langa le whaman mone sala. A whaftai i oe, e ono maua tu fo i le soani e tā ua Britania o le tenancy cost cover. Tenancy cost cover o se conditional grants, o se fesoani e tui nātu. Ai iai ona conditions, mo i lātou o loo whaawhainga tā o na mo se whale rental. O na o lato personal situation, whaataita inga o personal situation, a whapea ua tūlanga whaale tonu le ngoi ni ai tā lafu, pe o iai fwoi ni molianga tū la fono pe sa what pui fwoi. Po o le tūlanga o le uti o le tautala ngā ngana whaaperitania. Po sesi lawa tūlanga o le whaawhainga tā e o na maua sau whale. E tā pena ina ele mtanga luenga, se tusia tā ua o le letter of assurance. E avatu ia te oe. E apalailai se whale, ona e ave lea i le landlord le tusi lea. O le nei tusi e whaamautu pe whaamauti noa tuai le mtanga luenga i le landlord. Le mato totongi nātu leo se tau e sili atu, ma le au whainga o lau bond, pe a whaamuta lau tenancy i le luatau sanga. O le tau e totongi nātu e mawhai o nafsosoani i le kawainga o ngi mea whaale tonu le whale, property damage, pe a whai fo i o loo yese rent o loo nopo ai tā lafu ai le landlord. O to tele ala o nai o tātou tangata. E once e mawai le tenancy cost cover lea. E tele lava na whaamanuia ina i loa, ma maua i loa le tenancy. Tai? Ma lo whaftai. O le sa e sau noa i se tasi vaenga lea o le e le ngata o sosoani moe o lo sa e lia ia se whale rent ia po se tūlanga any kind of housing se sosoani mo la to lo iei ni whale fi rent atu whapeo au landlord o la se sosoani le MSD e mwhaiona sosoani lewa mai ona e sau noi nisio vaenga ia tu atu pele fisili o asif sosoani le MSD po le working income mo au ia mai se ia tenants whaman mole sala. Malo, alisa, okay, whaftai. Whaataita inga whapeo o oele, o oe o landlord le sa, ia, e mātou te lango atu e ala sosoani atu lea, e le tongina atu i lau tenants, po o le o le anofo tongi i lau whale, le accommodation supplements, rent or accommodation arrears, po o whale tonu le tongi no le rents, ma ua yeise arrears, e mwhaifo ina sosoani atu. Ia po le tau po se cost o se mana o ngā tūngā, pe talawhia ngai, like urgent cost, other essential cost. Ia male moving costs le sa o ta ua momo, po le tau e totongi nātu. E sosoani ai lau tenants e move mai lo whale. E iai fo i la nisio a mato au nanga. Mo i lātou e le o mautu ni whale no nofo ai. Pe o lo o tau sa i lia pe se whale. O au nangala nei e pei o le ready to rent courses. O le pokalamele nei e se tāua. Awha pea e tele i rent mua. Pe le ISO rental experience as a tenant. Po o iai fo ini whaafita uli po o ni whaafang tau na manuia sau application mo se whale totongi. Rental accommodation. O le ready to rent e a oa o inai le to mai ma awala e vave o na maua manuia lau application. O rights, o tiute,
o le paketina o le seleni o le vaiaso, ia mafesoasoani o loo available le na matagaluega mo oe. E lua aso le nei kos, taʻifā itu la i le aso, e maua le taumafutaga o le taeao ma le aouli. Ia ma le certificate i le aso mulimuli. A faapea foʻi o lenā it's a rent, ae o loo sailia se sifale, for whatever reason, e mafai foʻi ona e auai le pokalami, e mau ai le malamalama, pe faafefea ona maua lesi rental property. O lesi matou auaunaga, o le housing broker service, e iai a matou housing broker o loo gafa ma le galuega fesoasoani. Mo i latou ua lusi o latou fale, ma i latou o loo tausailia ni fale. O le latou pito la aula, o le ngā lulue ma landlords po property managers. Ma tāpenaina fo i latou o loo i lalo le latou service. Ina ia manuia le talusanga mo fale nofo totongi, mo landlords ma property managers o loo latou ngā lulue lua. A e mana o mia le service lea, ona e wala au mai le whaatalatala noa, ona refer leo oi le housing broker. O lesi vaenga tāua o lesi au nanga, o le housing navigator service, o nisi leo au nanga e fund ele matanga luenga. E mātou te ngā lulue whaatasi ma providers, mātou te kongeki inga oe, pe a whaapeo loo e le emergency housing. Ina ia maua le sosoani mo le paketi o le tupe, sosoani mo le sa ilinga o le fale, e ngafatia ma le tupe maua. Saunga le mu ma sefe mo oe malo a inga. Malo whaftai mo le wha malamlama ina o vaenga ia sala. O ta whawau pele i le laina lea whapeo au landlord. O au le ila ufale fia rent atu i seisi. Lea na wa apalai mai tangata. Ai o te leo mauti noa le lei. Te leo mauti noa le lei pe ono whetaui pe e talawhea ngai le talia ina o se apalai e tangata le ona lato nisi o vaenga, personal situation or whatever. Can you elaborate on this? O le ase support e ono mau mai le MSD whamonmone? Tenancy cost kava le sa o ta ua mua le tali ma whaamauti noa ai, lo popo lenga, oe le landlord, pe o se good fit le tenants. Mo le silafia, o le tenancy cost kava lea, e mo i la tau, o lo whaafaing tau na manuia la tau tau sanga mo se rental property. O no a lato personal circumstances pe le no ta ua mua, mo lianga tu la fono, pui, ia po walanga fo ele swafai tongi ngā ai tā lafu. Mo lo silafia o ele landlord, e iai le tusi e tau o le letter of assurance, e whaali atu ia te oe. O lo o iai fo i to tono o le nei tusi conditions, ma whaailoa atu ailo matou soani ia oe, e to tongi e matoni outstanding cost. E ova atu ma le bond, pe a wha muta pe umale tenancy malau tenant i le lua tau sanga. E mawhai ai o na kawa ai e matou cost, o ni whaale tonu o lo mauta, po ni rent o lo o pe le o totongi na atu e lau tenant. Malo whaftai. O le, a whapeo o lo o iei se fale o te leo mana o fuile e rent to le fale. Ai pena o se potu e po se vaenga o le property. E iei se soani le working income mo le flatmates po le border le a whamul mole. Ia, e iai soani. E ono mawhai o na anga waa i a lau bora, po lau flatmates, mo le soani tongi ina e a watu e le working income o le cost o le rents. E ala lea i le accommodation supplements. O le si soani o le accommodation cost in advance, e tai tutusa le soani le nei ma le bond. Ai mo na o i lātou o loono nofo i whale e le o kawaina i lalo o le Residential Tenancies Act tasi iwa waluono. O le si soani o le moving cost, soani le i le moving o au meto tino i lo whale. Ia po o le si soani, accommodation security cover grant. Ai e te le i ofainga se accommodation se tangata rent i se potu po lo whale. E iai lava taimi e iai le popolenga i aru ese whapose le nei tangata. Ai le mwhai ona e tongina le tau atu o le whale.
O le soasoani la lea e mawhai ona e apalai ai, e mau ai sina whaamama a venga. I se outstanding cost. Pe ato e sea whaapua se, pe anu e se atu le tenant. Sa fe soasoani tongina o le isi vaenga o lo rent. E te apalai la le soasoani lea, ai le i move in le tenant. Ina ia mauti noa le talia o lau talasanga, ma a vatu ia te oele tusi. E tau o le letter of assurance. E tāua lava le set up o se tenancy agreements ma lau flatmates. Po o lau boda foi. O le nei au nanga. E maua nisi o information i le www.tenancy.govt.nz. Malo whaafitai. A whapela le tangata le board. Wa leo tatou whaasoa foile in the instance o se tangata ese. A whapela le tangata le fia rent, le fia board i le whale lea o te iai. O se tangata lava o lo ua inga. E ono nga wha foila tau i le sosani le male working income. E ono anga wa amore sosoani. Peino o tā ua mua. E le lei lava le tala noa mai. Whailoa mai. Ia ona tilo la ia pe qualify mo le sosoani. Peino o tā ua o le accommodation supplement. Accommodation cost in advance. O le bond. O le moving cost. E tā ua fo ili waenga lea. E tusa lava pe a whape o le naite no fo ilo waenga. E tāua lava le iai o se tenancy agreements, e manino le iai. Po o a cost o lea e te tutongina. Tu sa lava po le ainga le te no poai. O lea se sosoani, foi lea mo awa a mese newa i tau to tele nei o tātou a inga ma wo lo a ngai mai i New Zealand, mai Samoa, o lo ngaluenga, o lo whai ngaluenga i ngaluenga whawai taimi. Po seasonal workers, po casual workers. O lea sef sosoani o no maua moi la tau ia mai le working income. Okay. E te ono maua a neif sosoani pe a whapea e maua lalolo tongi i le baiaso o nā fu e te pengwhiki po o pengsionga. E ta tau ona e meetinga criteria o le nofo mau po o le tatongi maua pe au iai fo ni a se tolo iai. Au e whaafunga mai fu e te le o mauti noa lava. E ta tau lava tara noa mai o na sosoani atu lea. A whaapea fo e o le naita sila fia e maua lunga lai titi lo tatongi. Tala noa mai pea e pesili. E iai lava nisi o awala e ono sosoani atu ai. Mo tato casual and seasonal workers. A whapea ua iai se swing o lo circumstances. Tala noa mai fo e ona tato tilo le se plan e tala fia ngai mo oe. Malo whaftai. O le te loa o le se tasi o tūlanga whaingata mo tō telo le tātou tunu o le language barrier po le ngangana. E se vaenga le o nanga le MSD ma whai ona e le ngata ona walu e sa ili mai information i le tātou lava ngangana ia pefso tai lava i pefso tai sao lava i se o lo o whenala se isi sa moa ta te whaasoa ai ma mau e se soani whamolmole sala. Whaftaile sa, ioi, e mawhai ona e vili mai le mato language line, ona e fesili le te fiatala noe se tasi o le au whainga wenga tautala i le ngangana sa mua, po o le lea whakatonga. O le numera mo le laina ngangana te reo Māori, o varu se lau, ono lua, o lua, o le tato laina sa mua, o le o varu se lau, ono tolu, o tolu, ia po le ngangana tonga, o le o varselau, o no iwa, o iwa. Po lo tanga e ane fo i le tato website, www.workingincome.govt.nz, about working income, contact us language lines. Ona e sila nela ia i le vaenga o tato website na ta ua check what you might get. Ua iai ua mawhai ona whaaliuinga i le ngangana Ingilisi, te reo Māori, Cook Islands, ngangana Samoa, ia male ngangana Tonga. Book for isau appointment. Le lei lava lau fesili, e te whiamana o mia se tautala i lau ngana. Malo whaftai, thank you Sala. O leua lama whai, ula ta whatala noanga nea fiafi, ia ai tuatu pelewa noa, ia inisi vaenga e te fia sau noa iai, ia manisi wha manatu tā ua.
mo le whaafonga me le tātou tunu ia e winga i le support ia Professor Swani foi whamama avenga ia e ono maua mai le tātou au nanga leo le MSD ma le ngang whalo alo sala. A o e whaafonga mai o e mana o mia sosoani sa ilingo saungan wenga, whaamon mole do get in touch. E tele lava awale ono sosoani e toi peno ta ua mo moes taimi wa whanu. In whaina updates lo CV, ta pena ina oe mo se job interview, pe sosoani na ia mawalo lai sene au ta avale, po nisi po kalame, po training e ta pena ai oe mo laungan wenga. Afa pea fo iwa yese suingai I low circumstances, au e whaafonga mai o le nau o man whailau tau sanga mo le social housing, ma o le nā fo iwa e le lisi whaatalitali. E tā ua le longo mai o le work and income, pe a whai wa yeini swinga, whaata ita i o swinga, relationship, o le nā ua whai le ainga, po ua nofo to atasi fo, po ua iai fo se whao po ponga o le whanau, pe o leo ese atu fo o le whanau ma oe, whaftai. Ma lo whaftai sala mo le atu le nganga whaftai mo le whawhanoi no lau teimil ne fiafi ia awa foi se whaasoa tāua ia me sosoani le tātou tunu tu sai o te loto telo le tātou tunu e ele polenga pe ele whaite tenga foi le e approach le work and income po le alawa tūlanga but atonu ua vele tātou whaasoa le ne fiafi ia e tau wha venga fo I whinangalo le tātua tunu. Ia I le tele o le maleano anoa I le support I so soani. Ia e ono maua mai le MSD a tonu e toi maua sisi avanua tātou te whaasoa. Ia toi talatala ma au ili nisi o vaenga le au nanga. Ai moli te mine e mo moli atu le anganga whaaftai tātou toi mafuta. Ia I se teimi o luma manuia le angai atu mo le long weekend. Ia ma le nganga whaaloalo soifua mai manuia. Soifua mai Emanuele sa? Whaftai.